पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। हरिहर भगवान को जय। लंबोदर भगवान को जय। पुरुषोत्तम मास महिमा को जय। यहाँहरूको मनमा प्रसन्नता, ओठमा मुस्कान, जीवनमा उल्लास सदा सर्वदा छाइरहोस्। भगवान पुराण पुरुषोत्तमसँग यही प्रार्थना गर्दै आउनुहोस्। यो पुरुषोत्तम मास आजबाट प्रारम्भ भइरहेको छ। पुरुषोत्तम मासको यो महिनामा हामीले जहाँ छौँ त्यसरी नै जसरी सक्छौँ त्यस्तै अवस्थाबाट भगवानको आराधना, पुकार, प्रार्थना गर्यौँ भने भगवानको कृपा, भगवानको आशीर्वाद हामीले अवश्य प्राप्त हुनेछ। यो महिनामा गरिएका दान पुण्य, यो महिनामा गरिएका जप तप, यो महिनामा गरिएका पाठ पारायणले हामीलाई अनन्य पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भनेर विविध पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ, उपनिषदहरूमा वर्णन गरिएको छ। यहाँहरूलाई यो पुरुषोत्तम मासको महिमालाई उजागर गर्दै यहाँहरूलाई पनि यो पुरुषोत्तम पाठ पारायण श्रवण गराउन म फेसबुकका माध्यमबाट र युट्युबका माध्यमबाट अगाडि गइरहेको छु। यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोला, साथसाथै सेयर गर्न, फलो गर्न र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूले फलो गर्नुभएको छ भने यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् भगवानको यो पारायणमा हामी अगाडि बढौँ। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रावितं नारदं पूर्वे नारायण तपस्विना पुरुषोत्तममासस्य माहात्म्यं श्रावयामि वः। नैमिषारण्यमा जगमुर्मुनया सत्रकाम्यया असितो देवल पैल सुमन्तो पिप्पलायनः सुमति काश्यपश्चैव जाबाली भृगुरङ्गिराः वामदेव सुतीक्ष्णश्च सर्वङ्गश्च पर्वतः आपस्तम्भोऽथ माण्डव्यो गस्त्यो कात्यायनस्तथा रथितररिगुरिवुश्चैव कपिलो रैव्य एव च गौतमो मुद्गलश्चैव कौशिको गालवक्रतुः अतिर्बभ्रुस्त्रितः शक्तिर्बुधो बौधायनो वसुः कौडिन्या पृतुहारितौ धूम्र शङ्कुशसंकृतिः शनिर्विभाण्डक पंगो पंको गर्गकाणाद एव च जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौनभार्गव कर्कश शौनकश्चैव शतानन्दो महातपाः विशालाख्यो विष्णुवृद्धो जर्जरो जयगञ्जङ्गमौ पारपाशधर पुरो महाकायोत जैमिनिः महाग्रीवो महाबाहुरु महोदर महाबलौ उद्धालकु महासेन आर्त आमलक प्रिय ऊर्ध्वबाहुरर्धपाद एकपादस्य दुर्धर उग्रशीलो जलासी च पिङ्गलोतिरिवुस्तथा साण्डीर करुणाकाल कैवल्यस्य कलाधर श्वेतबाहुरोमपाद कद्रु कालाग्निरुद्रगः श्वेतास्वतर एवाद्य सर्वङ्गपृतुस्रवाः एते सशिष्य ब्रह्मिष्ठा वेदवेदाङ्गपारगाः लोकानुग्रहकर्तारं परोपकृतिशालिना परप्रियतराश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः नैमिषारण्यमासाद्य सत्रं कर्तुं समुद्यताः तीर्थयात्रामतोद्दिश्य गेहात्सूतोऽपि निर्गतः पृथिवीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनीन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारणवतारकान् सूत प्रहर्षित प्रागात् यत्रा संस्थे मुनीश्वरा ततः सूत समायान्तं रक्तबल्कधरा बल्कलधारिणं प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थ विशारदम् अशेष गुणसम्पन्न मशेषानन्द सप्लुतम् ऊर्ध्वपुण्डधरं श्रीमन्नाममुद्रा विराजितं शङ्खचक्रगरं दिव्यं गोपीचन्दनमृत्स्नया लसत्श्रीतलतुलसीमालं जटामुकुटमण्डितं जपन्तं परमं मन्त्रं
हरे शरणमद्भुतं सर्वशास्त्रार्थसारज्ञं सर्वलोकहिते रतं जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं व्यासप्रसादसम्पन्नं व्यासवद्दिगतस्प्रियं तं दृष्ट्वा सौसत्थाय नैमिषेया महर्षयः प्रणम्य विद्वत्सूतं नम्रभूयाववासयन् श्रोतु कामसमा बभ्रुर्विचित्रा विविधा कथाः ततः सूतो विनीतात्मा सर्वान्निर्षीवरान् मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा ननाम दण्डवन्मुहुः ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरञ्जीव भव भागवतो भवान् अस्माभिस्त्वासनं त्यज्य कल्पितं सुमनोहरम् अत्रास्यतां महाभाग श्रान्तोऽसीत्य वदन् द्विजाः ततस्तु सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु तपोवृद्धा ततो दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रौ महर्षिणीं सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च श्रोतु कामकथा पुण्य इदं वचनमब्रुवन् ऋषय ऊचुः सूत महाभाग भाग्यवान् असि साम्प्रतं पाराशर्यवचारादं त्वं वेद कृपया गुरोः सुखी कच्चित् भवान् अद्य चिरादृष्ट कथं वने श्लाघनीयोऽसि पूज्योऽसि व्यासशिष्य शिरोमणे संसारेऽस्मिन् सारे तु श्रोतव्यानि सहस्रश तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद्भवेत् तत्र तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितं संसाराणमग्नानां पारदं सुवदं च यत् अज्ञानातिमिरान्धानं नेत्रदानपरायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायनं हरिलीलारसोपेतं परमानन्दकारणम् एवं पृष्ठशौनकाद्यै सूत प्रोवाच प्राञ्जलिः सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदोक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्करसङ्गीतम् स्नात्वा तृप्तारसिन् पुण्यान् स्फुसुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातु यमुनां प्रतिबन्धविनाशिनीं क्रमादन्यान्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागत ततः काशीमुपागम्य गयां गत ततः परं पितृनिष्ठ ततो वेणुं गृह्णं च तदनन्तरं ततः स्नात्वा च गङ्गायां पुलहाश्रममाव्रजम् धेनुमत्यामहं स्नात्वा ततः सारस्वते तटे त्रिरात्रमुषितो विप्रास् ततो गोदावरीं गतः कृतमालां च कावेरीं निर्विन्द्यां ताम्रपर्णिकां तापीं वैहायसीं नन्दं नर्मदां सर्वदां गतः गत्वा चर्मण्वतीं पश्चात् सेतुबन्धमथागमं ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बदरीवनम् ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसा न विवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्धक्षेत्रमुपागतः एमादिषु तीर्थेषु भ्रमन्नागतवान् कुरुन् जाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरगो भवम् तत्र श्रुतं विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्मिवान् गङ्गातीरमहापुण्यं ऋषिभिर्बहुभिर्द्विजाः तत्र सिद्धा समाजग्मुर्योगिनः सिद्धभूषणाः देवर्षयश्च तत्रैव निराहाराश्च केचन वाताम्बुपर्णहाराश्च श्वासहाराश्च केचन फलाहारा परे केचित् फेनाहाराश्च केचन तं समाजं प्रष्टुकामस्तत्राहमगमं द्विजां तत्राह जगाम भगवान् ब्रह्मभूतो महामुनिः व्यासपुत्र महातेजा सुखदेव प्रतापवान् श्रीकृष्णचरणाम्भोजे मनसोधारणं तदददद् तं षोडशाब्दं योगेशं कम्बुकण्ठं महोन्नतं निग्धालकावृतमुखं गूढजत्रुं ज्वलत्सुवासवम् अवधूतं ब्रह्मभूतं श्रीवद्भिर्बालकैर्वृतं श्रीगणैर्धूलिहस्तैश्च मक्षिकाभिर्गजो यथा धूलिधूसरसर्वाङ्गं सुखं दृष्ट्वा मुनिं मुनयम सहसोत्तस्थुर्बद्धाञ्जलिपुटा मुदा स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दूरतः स्थिता पश्चात्तापसमायुक्ता शुक्रं नत्वा गृहान् ययुः।
आसम आसनं कल्पला कल्पयाञ्चक्रु सुखायोन्नतमुत्तमम् आसे दुर्मुनयो भोज कर्णिकाय सदा इव तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनि तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर् व्यासात्मजो ज्ञानमवाब्धि चन्द्रमा पूजां ददत् ब्राह्मण कल्पितं तदा रराज तारा वृत चन्द्रमा इव श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तमासमात्मे सूतागमने प्रथमोऽध्याय हरये नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय प्रथम अध्याय महिमा को जय आज को आनंद को जय समस्त श्रोतागणहरू को जय यज्ञ पुरुष भगवान को जय सद्गुरुदेव भगवान को जय परमानंद सद्गुरुदेव भगवान को जय नेपाल जननी को जय वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय सनातन धर्म को जय सनातन धर्म को जय अस्तु। हरि ओम।